Shubor nakaslem jong unong san hima. Kinong yalam ka Hanyo Trap Jail Road Street Vendors Association hagajing yalam ka kong Clarissa Sotun President hakasal tarik naila hajar arpo hendriu kiradik ben kendu yu sembut mentirang ba kajela uba senya palang dhar ubadai umentri ketanat penroisor banyak ran halor kimat jingdawa jongki habakran shikilat pathai kubor ka kong Clarissa ka loong bagajing kwa jongki ka long bansyong dia jing dibet ha Jail Road namar baya gajaka ka bala penshnayaki ka long ka bumyahab satya kalau ongru bakim syong satya na du menstep hakti jaka hendai tang hakapor janmiet bat kamdon jingwet satya yaki brio ki bayat bayeng na hakti jaka kali thuru ba uba snyab halang ula pentep shaki ba unhab banakren shwa bat ki officer hashwa ba unai kanu ke jubab Wan man kendo iba kumka sai Hanyo Jail Road Street Vendor Association. Ba ni wan man kumpa di iba sobha insa biki jika wa ki jongi ke bamatai hakani kapor. Di iba apa dia kajing jubab jing ite ila ong hi ba abin sahab ekran cha baki officer ki jongi mata yu yong yung sayarap kat baila nakalang jongi. Kana ka ba i pensyai ni mata. Nalor kata ti kam dia bunya ethan cho bila ong ta kemang ni asya hi bamata ti ila ong haban belum meeting sama ia bagi officer keke yon sampai ke tap jang te kasi thi jung asya te habe dei ba kani ka jing man bu tu kan jing pisia ketika caka te menta ku menta pengen yo bu ba ni kumnut ha yap kali na te kat ba tempat ai clearance tingin nanya bu shan nomor 4 ong te yang ni ho ni yang ru te ka ba menta tingin hab ong municipal le ba wan le dong ni nama ka wan banyak kredi ba ti hab ban sangap shan te la aju ba shi ba te sampai tak kapor ka ba menta tingin nya bu ba tingin nya in hab ban kredi hab ban wat ke jing sisa ni hab wat sai na ka municipal ru ada ki wan kum no yen ong kenya ki mo pengin la wan kredi ba ti dong up in sepet yen ong ya ki so ba le ba wan pendik mo yang ni tempat dia ka jing thon ka jing kot kopian te pisia ba dawa jo phika ka jinglawa jingi disha ka dai ba dada phila ban ai tang janwet bangin yo sho to haja karu kala biang ya nama bre ka dai kalenti ladu kisini ko hing la penchai ba ka dai kalenti ka ba ya tang ki kijat ba ya tang ki brio wa tang ka asha karu kamna thira banyan ka to ka jaka te ina dap ong hi ba para mangiru ina ya menjot ya kata bang ya kwa ba ini shot tang janwet duken dala awai school ki khana ru san baje shaneng ka biang hi na marngi ka kayoli jungi ni kas dang janwet hi dikila awai office ki nong ya office e ma tingim ko hida ban pendik kam tam ya ki khana school ki ba ya denti tingim ko ada banyak pantan ka por ka ba kham kloi ru jadi ai san baje shaneng ina pun ben ina ya biang hi kata te lalu mana ka sarkar kalau thung berwang ye phi sian chana jero aduh man atu dia tarik mana julai kahba berwang kala ai jingtip lupa na bukan notice itu kam ai na tambah suwan pen sawah betang dekat tinghung ni ni pan ni cha municipal room yo ai ni kata ka jing tho amba kim ai ki ong be la penda ka to la biang ki kran he beta ka ai jaka sunu mo de sarkar ka bisa ai ta ka ai kan jaka pom pulu pom majestic amba kala jangai plat ya nalor ka taru ni dan ko masau pusan ngot hajir road badang yo si upi tang aku sawan aku ingat kim pat yo ra ki baya shong mazal bangi ki bla shong kam slam meningir ki dan bla shpo aku snam dan ri temen bla sau ko snam ro impat yo hide wat tang si upi ting ong ni kum no yaki te nalor ka tai ka jing persa jungi ru kam ni da bang ong bangi dawai ka ik ka bang la min long kadi ka bala min long hadu ki bri ki baya dan ti ru ki da ong ki kersa ni ki ong ba kadi ka jing si syahid kata da pim dan mo pisa ni di kala kam long sngai da jan mi ki la long ka ketem jungi nong di drugs ki baya sini udah mi ma ti ki bri ru ki ong ni ya shong be da dai ba pihak banyak kun ya shong be ma tingi ong ni shong be ta mangim ko akan menep kan ma kamala da ka municipal ta ka wan ne don bol plat tingi man siring hab le kam ma dilano tra kata ka jingelang beli la pen bet ban dia ngatai te cata te na pen bet ni lalu kan no sakot ni kami yang nak keluar